Nibyo mwiriwe neza mwese abaduteze yombi mu buri bice bitandukanye ndabasuje kandi mbahaye ikaze mbifurije kugubwa neza uyu mwanya kuri mikoro ni Bosco in Region Info aho tugiye kurebera hamwe amakuru agezweho kugeza kuri uyu munota tariki 27 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2026 tugiye kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo aka kanya cyangwa se magingo yangaya turebe amakuru ari kuvugwayo ibintu bimeze bite. Turerekeza mu mujyi wa Goma turebe muri staff ya S23 bakire bate inkuru zo kuba kuri ubu ngubu igisirikare cya leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyongeye kubabaza ku buryo budasanzwe abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro waye mu 23. Turaza kwerekeza turebe uko byifashe mw'abantu mwe. Reka nkubwire ko kugeza kuri ngubu inkuru ziri kuvugwa ku rugamba zigaragaza neza ko ibintu byamaze kuba byahinduka. Njya mbivuga bati nayange, ariko kuri ubu muri Kivu y'Amajyepfo biravugwa ko ububiko bwa F23 bwari Kavumu bumaze kuba bwatwikwa ibikoresho bikomeye cyane byifashishwaga n'abarwanyi ba F23 bikaba byangijwe. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kavumu cyari kigaragaramo rwose inyeshyamba za F23 nacyo kikaba cyongeye guhindurwa amatongo nk'uko amakuru aturuka muri bica bivuga. Amakuru yose ukuri kose kubiri kuvugwa Kavumu ngiye kuba mu by'ukuri nagushyira akadomo, ngiye kuba nakubwira situation uko imeze. Sergeant Serge cyangwa se Sergeant biri kuvuga ko yafatiwe wavise 13 ko yafatiwe muri Fizi, nabyo ngiye kuba nabigarukaho. Aya makuru yose kabisa ari kugenda avugwa kuva ku nkuru ya mbere kugeza ku ya nyuma ngiye kuba nayishyira mu cyo. Ariko kandi menya ko tuba tugufitiye amakuru menshi. Kavumu President Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ngiye kubabaza abarwanyi ba F23 ubundi ko bamwe bavuga bati ububiko bwa F23 abandi bati indege, ariko byose bikagaragaza ko Kavumu ari akantu kabaye. Icyo kibaye rero nicyo ngiye kuba nakubwira. Sasa rero turaza kwerekeza hano Katana Kabare, turaza kureba uko byifashe amakuru ari kwavugwayo kugeza kuri uyu munota, inyigaragambyo iri kuvugwayo bimeze bite. Turaza kwerekeza Kamanyora naho urufaya rw'amasasu rwongeye kuba rwakumvikana kugeza kuri uyu munota, ariko nago naza gusohokara muri studio nerekeje Fizi .0 bimeze bite. Nanone kandi nago nakwibagirwa kukubwira mu by'ukuri Minema kuko byifashe, ntago navangana kubwenyangezi uko bimeze mu birindiro bya F23 dere ko mu by'ukuri ibintu bigaragara ko byamaze kuba byajya ku rwego rwanitse cyane. Ariko aya makuru tukaba tugiye kuyahera Kavumu kuri uyu munsi wa none, kuri wa mbere wabaye wa mbere ukomeye cyane wagoye abarwanyi ba AFC23 kuva masaha ya mu gitondo ku isaha y'isa 9 nibwo amakuru amaze kumenyekana ko gwera ku munsi w'ejo masaha nimugoroba inkongi y'umuriro ikomeye cyane yagaragaye hano Kavumu. Hanyuma rero hari amakuru akomeye cyane akomeje kugenda ajya ahagaragara nkuko mu by'ukuri amakuru akomeje kugenda bivuga. Hanyuma rero ifoto yagaragaye yo gushya kwa Kavumu, uruhande rumwe ruragenda ruvuga ko bitigeze bibaho rwose, ni mu gihe bivuga ko ngo umuriro wari urimo kugaragara ahantu bita muri bice bya Kavumu, ngo ntago burya ari imirwano yahabereye, ngo ni imyitozo ya gisirikare yari irimo gukorerwa ahantu bita Miti n'abarwanyi ba AFC23. Ibi rero mu by'ukuri bikaba ari biri kuvugwa n'uruhande rw'inyeshyamba za AFC23 bavuga bati bihabanye n'amakuru ari kuvugwa ko ububiko bwacu bwatwitswe, indege yacu yaba yahanuwe. Amakuru aturuka ku ruhande rw'inyeshyamba aravuga ko ibi atari ko kuri kubiri kuba ku mirongo y'imbere ku rugamba nta mirwano yahabaye, ahubwo mu by'ukuri ari imyitozo y'abarwanyi ba AFC23 yarimo kubera ahantu bita Miti. Ese uku niko kuri cyangwa si ukuri? Ibi biraza gutuma mfata video zibiri kuba cyangwa se zibiri guturuka hari muri biriya bicara amavideo yagiye afatwa n'abaturage, namwe mw'abantu mwe mbereke uko ibintu bimeze cyangwa se uko ibintu bihagaze, kubera uko biraza gusaba ko nawe utera akajisho ukareba. Kuvuga gusa ntago biri buze gutuma mu by'ukuri mwumva uko ibintu bimeze, ariko ndagira nkubwire ngo ibintu biri kubera Kavumu ntago bisanzwe. Va kuri ibi ngibi byo kuvuga ngo ni imyitozo ngo iri kuvugwa ahangaha ngo Miti
ngo y'abarwanyi ba FC23, ibyo ngibyo ntago ariko kuri. Ngiye kuguha video muri groupe yacu ya WhatsApp ya Songa Mbere, ngiye kubashyiramo video z'ukuntu ibintu bihagaze cyangwa se ko situation imeze zafashwe n'abaturage bari muri utu duce, hanyuma mwebwe rero muraza kuba mwishungurira uko ibintu byifashe. Gusa reka nkubwire amakuru ndi gukura hariya muri biriya bice cyangwa se nimo gukabuta. Biravuga ko hari ibikoresho bya FC23 byari biri hano Kavumu Airport. Ibikoresho rero kuri iki cyumweru tariki 26 z'ukwezi kwa kane byaje gutwikwa, bitwikwa n'abarimo Wazalendo ndetse na Special Force ya FARDC bamaze iminsi bagera muri ibi bice, dore ko mu minsi yashize nakubwiye uburyo kikavumu hagaragaraga ubwinshi cyane bwa Wazalendo. Biravuga ko rero hanga hari ibice byari birimo ububiko, ndetse ibi byanakubitanye no kuba ubwo bubiko bwatwikwaga harimo n'indege yahise ihanurwa ya drone y'abarwanyi ba FC23. Indege rero ngo yari ije gutwika abari barimo cyangwa se kurasa abari barimo gukora ibyo bikorwa byo gutwika ububiko aho ngaho cyangwa se kurasa ahari ari ububiko bwa FC23 nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice abivuga. Ukumva rero ko ibintu birimo birarushaho kugenda bifata umurego ndetse n'indi ntera, kubera ko ibi biraza kongera ubushyamirane hano Kavumu. Ari nayo mpamvu abantu benshi bakomeje kugenda bavuga bati situation iri Kavumu ishobora kuza guhinduka isaha iyo ari yo yose, cyangwa se hashobora kuza kuvuka imirwano iri ku rugero ruhanitse kurusha ibyabaye mu masaha yatambutse ya mbere, nk'uko aya makuru arimo kugenda arushaho kugenda bigaragaza. Gusa ikiriho rero Kavumu nuko byifashe, ntabwo ibintu bimeze neza habe na gato. Mwitondere rero kuko mu kanya kari imbere ibintu bishaka kuza noneho kuba byarushaho gukara cyangwa se gukomera ku buryo budasanzwe. Reka twinjire mu makuru menshi cyane, dore ko inkuru zikomeje kugenda zisoka ari nyinshi cyane rwose hano ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo, kandi ayo makuru yose mugomba kuyumva, mugomba kuba mwamenya situation uko zimeze. Ngiye kubabwira rero makuru yose arimo kugenda tugera kugeza kuri uyu munota. Hanyuma nibutsa abantu gukanda subscribe cyangwa se sabone ku batarabikora, mu by'ukuri mugomba kubikora. Ikindi kandi nanone mbabwira nuko ushobora kuba wajya muri groupe ya WhatsApp ya Songa Mbere, naho uza gusanga izo video ndetse n'amafoto y'ibiri kuvugwa. Ikindi kandi nanone nuko ushaka gukura ikinga. Reka twinjire mu makuru. Ati ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, imirwano hagati y'ingabo za leta FARDC ifatanyije n'imitwe yitwaje intwari Wazalendo ndetse n'umutwe wa 23 irakomeje, kandi aho impande zombi zikomeje guhangana muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu misozi miremire muri teritwari ya Fizi. FARDC yatangaje ko masa 48 ashize no guhera kwa gatandatu kugeza kuri uyu munsi ngo gusa yashoboye guhanura drone ebyiri zari zinyeshyamba z'umutwe wa 23. Izi drone bivuga ko zari zifite inshingano zo gukora ubutasi ndetse no kugenzura ingabo za leta zari ziri kugira ngo haboneke amakuru uburyo uruhande rw'inyeshyamba rwagombaga kugaba ibitero. Nk'uko amakuru ava mu nzego za gisirikare bivuga, drone ya mbere yari yo mu bwoko bwa Valuel Fixe yahanuriwe ahitwa Puezero mu gihe yari mu gikorwa cyo kureba ndetse no kumenya ibirindiro bya FARDC biherereye. Indege nto y'intambara yafatiwe mu kirere, yayisirasirwa mu kirere itaragera ku butaka, cyangwa se ibyo nakwita no ku ntego yayo, kuko ku butaka no muri ntiyagombaga kuhagera. Intego yari yo gufata amafoto. Nyuma y'amasaha make indi drone baravuga ko yahanuwe mu mudugudu wa Kakenge mu majyaruguru ya Minembwe. Ingabo za Kongo zivuga ko drone yari igamije kugenzura ndetse no gutegura ibitero ku birindiro by'ingabo za leta, ariko iza gushyirwa hasi nanone n'uruhande rwa guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ibigaragaza ubushobozi, ibigaragaza imbaraga zikomeye cyane ndetse n'urwego ruhanitse igisirikare cya leta ya Kongo kuri ubu kiriho. FARDC ivuga ko ibi ari ikimenyetso cy'uko umutwe wa M23 hamwe n'imitwe y'ufasha twirwanira ditabara ngo bakomeje kongera ibikorwa bya gisirikare muri aka gace. Izi drones nk'uko igisirikare kibivuga ntizikoreshwa gusa mu butasi, ahubwo zinifashishwa mu bitero byahitanye abaturage b'abasivile, cyane cyane mu gace ka Mikenge aho abaturage benshi bamaze guhura n'ingaruka z'intambara. Hagati aho amakuru aturuka Kavumu muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko nakomeje kugenda bikomozaho, aravuga ko ku mugoroba wo kwa gatandatu habaye ibiturika bikomeye ku kibuga cy'indege cya Kavumu mu nkengero z'umujyi. Abaturage bavuga ko humvikanye urusaku rukomeye rw'iturika ry'ibisasu byinshi, ibintu byateje ubwoba n'ihungabana. Ari byo nakubwiraga nti abari kuvuga ngo n'imyitozo ngo y'abarwanya ba FC23 miti
ibyo sinzi ahantu bari kubikura. Video ziri kujya ahagaragara ziragaragaza ko ibi biri kubera Kavumu, ntabwo ziri kubera Miti hafi y'ikibuga cy'indege. Nubwo kugeza ubu ataramenyekana neza ibijyanye n'igitero, amakuru ibanza agaragaza ko ububiko bw'amasasu n'ibikoresho bya gisirikare by'inyeshyamba za 23 byangiritse cyane. Ibi rero bishobora kugira ingaruka zikomeye. Ubushobozi bw'abarwanyi mu bikorwa byabo bya gisirikare burimo buragenda bukendera nk'abantu mwe, kubera ko ahangaha ububiko bwa F23 bwatwitswe muri aka gace, ruvuga ko bwari burimo ibikoresho byinshi. Muri Kivu y'Amajyaruguru naho hari indi nkuru ifite uburemere ku mutekano. Biravuga ko kugeza kuri ubu ngo hari gahunda yo gusubiza mu buzima busanzwe inyeshyamba, ndetse hari na gahunda ijyanye no kubahiriza amasezerano ya Washington. Leta ya Kinshasa rero babigeze kure, kuko kuri abagera kuri 70 basanzwe bari mu mutwe wa FDLR bacumbikiye mu kigo cya Mubambiro kandi biteguye korezwa mu Rwanda binyuze mu bufatanye na MONUSCO nk'uko aya makuru ari kutugeraho. Ibi rero bikaba biri mu bikorwa byo gutuma ibarizwa ry'amasezerano nyine ya Washington yasinywe tariki enye Ukuboza arishyirwa mu bikorwa rwose. Aho bavuga bati abarwanyi turimo turagerageza kugenda tubakusanya. Abasesenguzi bavuga ko kwishyikiriza kwa bamwe mu barwanyi ba FDLR bishobora kuba intangiriro nziza yo kugabanya ubushyamirane mu karere, ariko kandi ko akiri urugendo rurerure kubera ubwinshi bw'imitwe yitwaje intwaro ikomeje guteza umutekano muke. Ni muri uwo murongo rero hatanzwe n'ubutumwa busaba abasigaye mu mitwe ya AFC/M23 twirwaneho Red Tabara kuva mu bikorwa by'intambara bakishyikiriza FARDC kugira ngo bashyirwe mu bigo byabugenewe byo kwakira abashyira intwaro hasi. Ubutumwa bwibutsa ko igihugu kigifunguye amarembo ku bashaka amahoro, ariko ko igihe cyo gufata icyemezo gikwiye ari aka kanya mbere yuko ibintu birushaho gukomera. Mu gihe intambara ikomeje gufata indi ntera muri Kivu zombi, abaturage bakomeje gusaba ko habaho ingamba zihamye zo kugarura amahoro, kuko ibikorwa bya gisirikare bikomeje kubagiraho ingaruka zikomeye zirimo impunzi, urupfu rw'abasivile n'isenyuka ry'ubuzima bw'ubukungu ndetse n'imibereho rusange. Aho ngaho rero ukamenya ko ibintu biba bikomeje kuba byaba ibindi bindi rero. Hanyuma rero muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nanone twerekejeyo, haravugwa inkuru zidasanzwe. Abarwanyi ba F23 bashinjwa gufatanya n'ingabo z'u Rwanda ngo bakomeje gukaza imyiteguro y'intambara aho bita Nyangezi, ni kamwe mu duce two muri teritwari ya Warungu. Amakuru aturuka yo avuga ko aba barwanyi bamaze gushyira muri aka gace ibisasu byo bwoko bwa mizayiro n'ibindi bikoresho bya gisirikare bihanitse, ibintu bifatwa nk'ikimenyetso cy'uko bashobora kuba bari kwitegura ibitero bikomeye cyane bigamije kwisubiza umujyi wa Uvira. Aya makuru rero y'ibiri kubera Nyangezi akaba yamaze kuba yamenywa cyangwa se yajya ahagaragara. Ubu ngubu bakaba bivugwa ko hashobora kuba habaho ibitero bikomeye cyane bigamije gushyira hasi ndetse no kuneutraliza uko kwisuganya ndetse no guhuza ibikoresho bishobora kuba bigamije kugaba ibitero ku mujyi wa Uvira. Nkuko aya makuru abivuga, Nyangezi kuri ubu yabaye ahantu h'ingenzi mu rwego rw'ubwirinzi bw'abarwanyi, aho bakomeje gushimangira imirongo yabo ndetse no koreza ingabo nyinshi. Aka gace kari munsi ya kilometero zigera kuri 50 uvuye Bukavu, umujyi ufatwa nk'izingiro ry'ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyepfo n'ubwo ubu ugikomeje kugenzurwa n'inyeshyamba. Hano rero muri kilometero 50 uvuye Bukavu niho hari gushyirwa ibikoresho byinshi abarwanyi benshi ba AFC/M23, aho amakuru rero yashyizwe hanze avuga ko ibingibi zinyeshyamba zishobora kuba ziri kubikora kugira ngo zibashe kwigaruza ndetse no kwibikaho umujyi wa Uvira batakaje ubwo basubizwaga inyuma bigizwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abasesenguzi mu bya gisirikare bavuga ko gushyira misile n'ibikoresho biremereye muri Nyangezi bishobora kuba ari intangiriro y'igikorwa cya gisirikare kigamije kwagura ibirindiro by'aba barwanyi ndetse no gufata Uvira, umujyi ukomeye cyane ku rwego rw'ubucuruzi n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Uvira kandi nkibutsa ko n'umujyi uhuza ibikorwa byinshi hagati ya Kivu y'Amajyepfo n'ibihugu bihana imbibi na Kongo, ari nabyo bituma ubu igice cyarabaye igice cy'ingenzi ku rugamba. Hari amakuru kandi yemeza ko mu minsi ishize hari n'indi mitwe y'abarwanyi n'abasirikare baturutse ku ruhande rw'u Rwanda binjiye muri Nyangezi baje gufasha inyeshyamba za AFC/M23, aho bamwe bavuga ko harimo n'abakomoka mu bindi bihugu birimo Somalia, Uganda, Kenya, Ethiopia ndetse na Eritrea, bose ngo bakaba bagaragara ahangaha Nyangezi. Aba bose bivugwa ko bari gutegurwa kugira ngo bagire uruhare mu gitero cyihuse cyiswe Aswat Clear, kigamije gutera mu buryo butunguranye no gufata ibice by'ingenzi mu gihe gito mu kanya nk'ako guhumbya. Ariko nkeka ko ahangaha
haza kuzamo ikibazo kuri aba barwanyi, niba ari nako babiteguraga, kuko urumva amakuru yabo yamaze kuba yajya ahagaragara, amakuru y'ibitero bizabo kuri ubu igisirikare cya leta ya Kongo kikaba cyamaze rwose kuba cyayakabuta. Ni muri icyo gihe kandi umutwe wa M23 wakomeje kongera ibitero byifashisha drones ku biniro by'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu bice byo mu bisozi miremire ya Minembwe na Fizi. Ibi bitero bimaze iminsi bivugwa ko byahitanye abaturage benshi b'abasivili ndetse bikangiza ibikorwa remezo by'ingenzi, ibintu bikomeje guteza impungenge abaturage bahatuye. Abaturage bo muri ibyo bice bavuga ko umutekano ukomeje kuzamba, cyane cyane kubera ubwoba bw'intambara ishobora kongera kubura hagati y'impande zihanganye. Hari impungenge ko niba Uvira yaba igabwe igitero byatuma umutekano muke urushaho gukwira mu ntara yose ya Kivu y'Amajyepfo, bikagira ingaruka zikomeye ku baturage ndetse no ku bikorwa by'ubukungu. Bishobora kongera gutuma imibare y'abahunga yiyongera, nyamara twarabonye ko hari bamwe bari batangiye gutahuka kubera ko umutekano wari watangiye kugenda ugaruka. Ku ruhande rw'ingabo za FARDC arasabwa gukaza ubwirinzi ndetse no kuba maso cyane kuri izi ngendo zose zaba barwanyi, cyane cyane mu duce twa Nyangezi, Uvira ndetse no mu misozi miremire ya Minembwe. Abasesenguzi bemeza ko kutita kuri ibi bimenyetso bishobora gutuma leta ya Kongo ihura n'igihombo gikomeye mu gihe igitero cyaba gitunguranye. Iyi myiteguro mishya yongeye kugaragaza ko ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo gikomeye kandi amahoro akiri kure, mu gihe abaturage bakomeje gusaba amahanga n'imiryango mpuzamahanga kugira icyo ikora. Intambara n'ubwoba bikomeje kuba ubuzima bwa buri munsi muri Kivu y'Amajyepfo, bikomeje kukara mw'abantu mwe. Andi makuru ari kutugeraho ari nako tugenda tugana ku musozo. Kugeza kuri ubu ngubu hari ibice biri kuvugamo imyigaragambyo yo kwamagana inyeshyamba za FCM 23. Ibi biravugwa ahantu bita Katana, ni muri teritwari ya Kabare muri Kivu y'Amajyepfo. Bavuga ko rero ibintu byaje gukara. Inyeshyamba z'umutwe wa 23 zivuga ko zabohoye ibi bice ziri kwamaganwa cyane. Reka turebe impamvu iri kubitera cyangwa se niki kishe inyuma y'icyo gikorwa cyo kwamagana izi nyeshyamba zo mu mutwe wa 23. Biravuga ko kugeza kuri ubu ngubu umuyobozi w'ikigo cya Katana, umuyobozi wa Katana, kamwe mu duce dure muri teritwari ya Kabare muri Kivu y'Amajyepfo, wari usanzwe ahari yashyizweho n'abaturage. Mu by'ukuri ngo hari ibikorwa bikomeye cyane byakozwe n'abarwanyi ba 23 bamukuraho bashyiraho uwabo, ariko ibi byateje imvururu kuko guhera kwa 4 tariki 23, kwa 5 tariki 24, mu by'ukuri ngo byatumye abantu bahita bajya mu myigaragambyo. Ibi binakurikirwa n'abantu bagirenga 150 bashimuswe barimo n'abana nk'uko bivugwa. Biravuga ko ngo abenshi kuri ubu ngubu mu batwawe 150 nyine n'inyeshyamba za F23 bw'imyigaragambyo yatangiraga, bagiye kwerekezwa mu gushyirwa muri uyu mutwe nyine bakajya kugirwa abarwangira ngo mwagiye mubibona. Ibi rero abaturage bari kubyamagana, gushyira abana muri izi nyeshyamba nyine bakajya guhindurwa inyeshyamba bakiri bato bataruzuza n'imyaka. Ibi rwose batangiye kubyamagana bavuga bati ntago ari byo, amategeko agomba kugira icyo akora akarengera abaturage kubera yuko ati bamaze gutwarwa ari benshi. Ibi byagiye binavugwa mu bice bya za Minova, byakomeje kugenda bivugwa cyane cyane hano muri Kivu y'Amajyepfo, n'ibintu bikomeje kurushaho kugenda bihagaragara. Bamwe rero bakavuga bati ibi ni ukurenga ku mategeko mpuzamahanga, kurengera uburenganzira bwa muntu by'umwihariko, dore ko ngo ibi bitero nk'ibi ngibi birimo kwibasira n'abana bataruzuza imyaka, bakajyanwa kujya kuba inyeshyamba, bakavutswa uburenganzira bwabo. Nubwo hamwe amashuri n'ubundi yahagaze, ariko bavuga ko n'umutekano wakabaye ugaruka, abana bagasubizwa mu mashuri aho kugira ngo bajyanwe mu mitwe y'inyeshyamba. Rero nk'iyi ari nabyo nagiye nkubwira, izi ni zimwe mu ngaruka zikomeye cyane kuri intambara rero yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ntago byagombaga kubura, ni bimwe mu ngaruka zikomeye cyane zigenda zirushaho kuba zabaho mw'abantu mwe. Uko umunsi kundi bigenda birushaho kugenda bijya mbere. Gayo nguko rero, reka bashimire, mbabwire ni mwakoze cyane kudukurikirana, mbabwire ni mwakoze cyane kubana natwe. Duhuriye muri group yacu ya WhatsApp ya Songa Mbere, mureba video zuko ibintu byifashe cyangwa se uko ibintu bihagaze, kubera ko video ndazishyiramo mbere yuko aya makuru ajya ahagaragara. Ubwo uraza kuba yayibonye amenye ko ari byo turaba turi kugenda tugarukaho kabisa. Dure mu kanya kari imbere nanone mbabwira ndi makuru akomeye cyane abategereje kandi n'amakuru
ku bijyanye no gushyira umucyo ku biri kuvugwa hagati y'u Rwanda, Burundi, Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ntambara ikomeye cyane ishobora kuba iri gutegurwa. Ndabararitse aya makuru nayo ndaza kuba nyagarukaho. Hanyuma rero mwibuke no gukanda subscribe cyangwa se sabone, kubera yuko nibyo byiza cyane, biba byoroshye kugira ngo uhite ubona amakuru yacu iyo tukikwishyira hanze amakuru, biba byoroshye cyane. Mugire ibihe byiza, Imana y'imigisha bikomeze kugenda byibanira. Ciao ciao, hasta la vista.